Kardom pin Karbi prime time bertang ton pen arju panikta. Karbi anglong aphan midu ki palongji aphan mathaponsi The Meeker Hills Management and Control Act 1954 arona teng pen Karbi anglong autonomous council atum pen kedam tang jak khongni phai kretroxier ni pen Karbi anglong autonomous council pen implement pontang ateng si ang tan ki wana hormu hortar mate goods a hormu anke midu mate tax ki pijia phan jakong ni phai inkoira ke thomarni khatkhati lahorizon National Highway 39 atwar pialongsi cyclem ponlo bangso Karbiang autonomous council midu mate goods tax kirong adon rikang puamailong sardili be bukazan education board chairman winrong hang chukihla town board chairman Thansing Timung Aparim KSA Maipu Bipul Tiso Greater Lahorizon Bazar Committee Maipu Lokhiram Rongpi Social Worker Lapen Anparta Karbiang Autonomous Council Taxation Department Pen Birti BP Inspector of Tax Sarbong Tokbi Inspector of Taxation Nitul Saikia OC Khatkhati Police Station Lisi Holder Jansing Timung Pen Danglok Penang Ankithikidingatung Chetongdu Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Akimatha Pen The Meeker Hills Autonomous District Market Management and Control Act 1954 Assam Governor Pen Approved Tang Ateng Pen Ajir Dingklui Aningkana Phi Karbiang Autonomous Council Taxation Department Midu Kirung Ajakong Pipipon Pen Midu Kirung Pen Karbiang Autonomous Council along Midu Kipaong Muchot Pen Karbiang Chilang Ponthek Jia Phansi Good Entry Tax Gate Impulo Lason Thak Thaksi Parokhowa Gorompani Lahorizon Khatkhatiya Longsi Miduki Rung Jiaphan Pathek Ponlo Pusi Phirangke Atumaphan KSA Mai Phubarin Thansing Timung Pen Thanpong Siaprangsi media court itu pun churu parlo pini labangso pini pen mati labangso chiklu pen keceng pon entry of goods tax labangso a checkpoint kang tulong stek stong tulong pot lasi anutin pantame isi kipachini kang tung bang lalo ilitum Karbiang Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang lapen taxation department tum patirpi pen Karbi arathan isi tax kirung ajakong kithupi mate Mikiri Hills District Market Management Control Act 1954 teng pen hala so ajakong pen ilitum governor ke approve tangdo lasi hala bangso midu kirung ajakong governor ke approve tang teng pen pininga lingkan mang ilitum Dr. Tuliram Ronghang la ansose Karbiang Autonomous Council fan tax ke pabangji puben kamat happen Karbiang arlo Garampani Parakhwa Lahorizon la pen khotkhati malom la goods entry tax la so checkpoint bohai lo la bangso goods entry checkpoint la ke ilitum Karbiang Autonomous Council a revenue ka enhance ya fansi ilitum taxation department pen la bangso abar saibang enpon lo la si aningkan wang tame ilitum Karbiang Autonomous Council long kapre ka department pen tax nang kele gitu lo woi tame lan so se ilitum Karbiang Autonomous Council ajakong kachihar jakji apan itum jongsi midule kirung ajakong chewan bomlo putang te lang so se itum jakong dupu bumat hapensi non la goods in tax tame ilitum labangso Lahorizon Khotkoti Garampani lapen Parakhwa lang pangcheng lo la sipini media korte mate Karbiang arat man ilitum kethan kang tung mangalalo je labangso tax lake ilitum han ilitum Mikiri Hill District puski pulang hala sotke lasi hala so si Mikiri Hills District Market Management Control Act 1954 ahut governor approve elo amasi konan ningkan ke governor approve jet me hala so jakong mang har jak jete lo lasi pining pen bangke taxation department tuman labang so ajakong pahat har jak pen labang so goods bang kithu pangcheng lo lasi pini mate tum July 18 pen ke labang so goods cheng bom lo tax cheng bom lo lasi non gorom pani lo tamen tum kapek a district pen ke bang kapek state pen ke bang si Karbiang arlo nang pigit potang te hala bang so hormua tax bang ke tum council a rate nang kitia teng pen rung dun bom lo lason ta tasin non dak la horizon las bang la so gate lo
non Manipur ben punon Nagaland ben punot kopi hormu nang Karbi Anglong alu nang kirul portang te hala so goods tax bang ipinang po kasi la so tax bang itum council fansi itum panong pilo si council la ache jeri long sila so tax bang nampo laso na taxi ha parok khwa ta be la bang so a gate bang a checkpoint bang chengel lo nane ho jai pen tho nane no kam pen tho mane do boka pen tho hormu portal le bang tame hala bang so a checkpoint long si itum ajak lisi to dolo hala so ateng si mane ikhum magari long kopi hormu si doma hala so hormu a hisab ateng si labang so tax ke import lo kasi labang so tax a rate bang ke si council pen ke pathik do hala so tax si tum kirung pono tinota kasi anutin arat thai pachini ki lalo ili tum labang so Karbi Anglong Thomas council midu kirung aja kong kachi har jaglong anutin tame media kote pe chelo Karbi Anglong arat on jerap chetu dunang lapen tum Dr. Tuliram rohang kematha je Karbi Anglong Thomas council ta je midu ke bang aja kong do lapen midu ke bang atwar do piglang po kematha pe labang so goods entry tax ke pacheng pon thekor alang lipan tame suri kadom pajir pon Diopani MSC constituency ki parlo number na DT State Auditorium Hall Santipur along inkora hini pen inkora trok mate 5 days of harman anu priyoma NGO tumpen patir piponsi modern dance workshop lapen drama aja make kapaman pon sonsi summer vacation aroi pen pacheton donsi lo charli bongsumar tumningkan phopen ningkan krep hoarta aphan panongsi bangso je mekedeng ponlo pusi mai phu jyoti prakash borthakur lapen chunbang probin tantia tumpen nang pachini dun NGO anupriona tumpen modern dance workshop kam drama lake jakhongni phain kol hini pen inkoira trok ansi pathik ponlo bangso along ROD film dance and drama studio Jorhat atumpensi chirabdun jakhongni phain kora trok anikang sam apor cultural nights tame paman ponji puta alang ni tumpen nang chithandun hanjang nang sopen business lekthe report cut news আজি আমাৰ মাজত আপোনালোক সকল উপস্থিত হ'ল তাৰ বাবে সকলো সংবাদ মাধ্যমৰ যিসকল ব্যক্তি আছে সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনুপ্ৰেৰণা NGO এইটো অঞ্চলৰ এটা অগ্ৰগামী অনুষ্ঠান আমি এই অঞ্চলৰ যিসকল যুৱক যুৱতী আৰু উঠি অহা চাম আছে তেখেতসকলৰ উন্নতিৰ বাবে তেওঁলোকৰ বিকাশ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিকাশৰ বাবে আমি এটা সামান্য প্ৰয়াস কৰি আছোঁ আৰু ইয়াৰ আগতো আমি এই বছৰত 4টাকে অনুষ্ঠান পাতিলোঁ আজি 2024 চনৰ এই 22 জুলাই তাৰিখৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা উদ্যোগত আৰু ৰোড ফিল্মছ ডেন্স আৰু ড্ৰামা ষ্টুডিঅ'ৰ সহযোগত এই 5 দিনীয়া আমি কৰ্মশালা নৃত্য আৰু আধুনিক নৃত্য আৰু নাটকৰ আজি ইয়াত নামবৰনদী চাহ বাগিচাৰ অডিটৰিয়াম হলত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিসকল পিছপৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে যেহেতু ডেন্স আৰু ড্ৰামা বা আধুনিক নৃত্যৰ নাটকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক আগবাঢ়িব পৰা নাই আৰু সেই ক্ষেত্ৰত যাতে আমি অকণমান সহায় কৰোঁ তেওঁলোকক আগবাঢ়ি যোৱাত সেই উদ্দেশ্যে 2024 চনৰ আজি 22 জুলাই সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈ আমাৰ এই 5 দিনীয়া কৰ্মশালা আধুনিক নৃত্য আৰু নাটকৰ বাবে কৰা হৈছে আৰু এটা সুখবৰ বুলি ক'ব পাৰি যে আমি সামৰণি অনুষ্ঠানটো যিসকল ইয়াত আজি আমাৰ কৰ্মশালাত উপস্থিত আছে ভাইটি ভণ্টি যিসকল প্ৰশিক্ষণ লৈছে তেওঁলোকক লৈয়ে আমি সামৰণি অনুষ্ঠান পাতিম শুক্ৰবাৰে মই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকে সহায় সহযোগ কৰক তাত আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিসকল কণ ভাইটি ভণ্টিসকলে তেওঁলোকে নৃত্য আৰু নাটকৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান কৰাৰ প্ৰয়াস লৈছে তাৰ উপৰিও আমাৰ বাবে এটা সুখবৰ যে অসমৰ এগৰাকী সুকণ্ঠী গায়িকা পাপৰি শইকীয়াদেৱ তেখেত আহিব আমাৰ সেই সামৰণি অনুষ্ঠানটোত আৰু শৰৎ বাপী শইকীয়াদেৱৰ এখন নাটক পোহৰ বিচাৰি যাওঁ এই পোহৰ বিচাৰি যাওঁ বুলি এখন নাটক মঞ্চ ইয়াত কৰা হ'ব
সকলোকে মই সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ Jakhongni phain koira ke thomarni Difu Karbi People Halls Taralang Soalong Karbianglong Life Pen 2024 mate Surihini Rain koira pli Aninkana Pharman Karbi Folk Artist Award Karbi Folk Culture Award Karbi Folk Music Award Lapen Eminent Writer Award anong e kapajir pona birta nangle Kedamtang Aninkana Sonsi Piningta Karbianglong Life Pen Patir Piponsi Son Pli Award mate nong e kapajir ajemek paman ponlo Sonse award kapajir lake pokhila lekthepi alang like Karbianglong Melody Queen lo alang li inut artist singer lapen Karbia khai phan me sena kam ke klempia bang pupen ingwai ponsi alang li phan Karbi Folk Artist Award pajir ponlo Bidya Singh Longpi alang li abarim em singer lapen cultural anat Karbia khai phan kamatha e abanglo Alang li ke Karbia khaya phan ke mesena kam ke claim pia banglo pupensi alang li phan Karbi Folk Culture Award pajir ponlo Sasikala hanse pialang li ke Karbia khaya phan aprang le dunang jipu kabor ipen music lapen AIR along mesena kam claim ponlo lasi alang li phan Karbi Folk Music Award pajir ponlo Sonsi Pabitro Bora alang li Karbia khaya phan mathasi aprang prang ke theki dingatum biodata pangrum si alangli toklo la pen Karbia khaita khaibarimpu pache thang ponlo la so kach paduk pen langdam si alangli phan Eminent Writer Award pajir ponlo bangso mailong aluhiaman pen KSS Maipu Chandra Singh Kro Padmasri Dhaneswaringti Duri Rongpi KFS Maipu Dilip Be Kumsing Be Bidya Singh Phangcho Sunil Tokbi Lapen Ongdung Karbia Khai Kaching Honarat Atum Chetongdu Indum Phan isi ningkir tangthurpon ningkirumpon pero sopen isi Karbia Khai tum anso se paching thuri ban ke klempon so sai ke ding langtum mitpit Lapen Pina hopet pulute lasana nong e kilong nili lalu ke paphang cheng lo asi ningarong lo nili tum ha 76 alom pen la youth festival ki dun ke cheng ape nona tada kise salong kongchumang senili non do bom lo lapen keto kalangin pusutame nili 76 aning kang lo masi ke cheng dun si non ipak pa nili tawon thek lo lapen ke ang bang lom ko pu panechin ni pin pulutu dun chok atai ko pai pen samning haidun si ni lidak autonomous council ta ye mandulo ni kan kan kebra achiti mani li long dulo pela so hut ni mithang ta Karbi alam ko se paching thur nang ma so pa ni li Karbi medium school ta khuli dun long lo la pen ke lun lam paching thur je phan lamar ja paching thuri bhata ni li pene hala raksa sa koi wa ta ni li pangching dunong lo da pen ke chengi thi punala Karbia culture asu paching thuri phan isi ke chali adin pu hala Karbi traditional music culture and research institute pastolam milinon input kang si non penang adem pela so podulo asila somjitu ke claim penang tu phan pina so nong e isinang pikel ke si Karbilang warade peta ka pre putel sila ke recognition asun depan pilo isi ni phan ke claim pang thek nang piloma titi asam sini rong lo asi son thak ang tum bom bom ngi non ke bang ji ubi ki tuman ta Karbia khai pa paching tu pan pinang ektem man ka hang tum do tem bom bom lo asila sok pen ilotum Karbia khai to al san nisun thur pen tem bom ko se ma thalo asi nilin jo elo alang tum la non Karbi anglong life to tum thanilin pen puthot ningak long ba ko khachur pa brighter so I am very happy today I am very happy and it is very for Karbianglong it is I feel very proud and many thanks to Karbianglong life Karbianglong life kachari abang phu bang phian tin phansi tami ningak long pen kachhok akardom pijelo alang litum pini lapusona kama tha thek Karbia tum kachipatu joy ake thek kere pachipatu joy long lesi alang litum katar lip muni de tum chini e la methang aningar lo
akinang ji ason an ke chethan thek the an si tami alang litum ahem dam si tar lip dam si pini ke karbiang long arat ang bong alang litum kapak lang thek lapen kapar ju thek apot lapen mission anong e ki nang ki thek apot churolo lakin nilitum penenong e ke long kali lagi kado ka be karbi arat karbi akhe ke paprang thek ji aphan lapen ke karbi arat karbi akhe ahir me ke long je phan si alang litum labang so kam ke klem me pik akam si klem lo lapuson ke klem thek abang ke badu ta vela sita alang litum lapuson ke klem apot nilining arong pik la si pini labang so ebort ke deng long ta chi hok pik an lo lapen alang litum thak nilihir jume kai ke ta dover po lapen kado ka be karbi arar phan sita me nili la karbi ang long life ake claim ke da maning kang sam ahir jume nili kado ka be karbi ang long arar da phanta nili ahir jume sipilo la Sorry taon si padugma nili ha ke ching pen non loy ke nang litum ko na nasi claim ke dam ko son ma o tok ati imithanga khe phan tundam bom kulon de anso senang litum paprang pigala tapen pini ni litum le award ke long kali lage nang litum se paduk nang litum nang thek dun long litum de ko pini son bak ai phan te kang long lu ko nang litum ni litum phan ining na pathe la so bange non ni litum phan te kali lo non ke wang ki thur mi o somatum ala tum phan mata isi atwar ki thodi kang lo nang litum la se an social lang litum da che padugi phan ge bor ipo o la sot ke matha bensi nang litum la so ke klema join ni nang litum suri suri ni ahir jum mi pajir si nilan si nilelam KSA West Karbi Anglong District Committee mai phu sarthe rong hang la penare sang ho tom pen 2024 pen 2025 anikana pharman JNV along koson pen si Karbia somaratum kache jok dun long jima pu puthak klardak pen pherang ke mai long than paklar po ala bangso press meet anang ko kalam the ke la puson no je aning kanwang le langdam nang bote ilitum karbilo charli asong pen sami lang dundi de petipot labangge jawahar nobodoya vidyalaya selection test abang itum kai ke tong de pasi asi JNB la bangso putha ko se pini chat se metpet ilitum la harangki amai nang phalam the la puan lo je ilitum kar West Karbi Anglong District ta isi kethe dunga district harak ba langdam nang bote isi itu mesen facility nang ke wan pi government ma central government tum dolo hala bang so school men itu parum dam be pini JNB puan do JNB lage do ke boithat lang so hongkram West Karbi Anglong nang si dolo sitame ile tu maningkan bang le langdam busa itum ST candidate matela SC candidate kai ke ta kom dun pikpi ka posi pininga bang ke Karbilo Charlie so masi the semet pen itu initiative edolo nasi nilitum mala da principal penas ada ka staff tu ben chingki chathansi ki ongdung a form sa nilitum nong pin nang legalo sinilitum labang so ongjai ben ka pachini ke atok anu ke do akar bi arat do ana phan ke labang so facility mate labang so JNV long admission ke palong tu ji mate ko sonsi a procedure samukha nilitum nalitum atinu wan tikang tung nan lo pini nilitum chathanam na JNV pulutan te asak procedure sini ni. Ile tumbang ke pining ningkan apandong labang so ile tum press meet pur ki phagali selection test isi koram do selection test mate la selection test dam de prang isi form issue bola tu. Asi form labang form ke labang elo nani tum mathing nani patlangi form la sona lo lage 2025 upon admission do sita meaning 2024 pensi ke apply bang ke lem nanti abang last date of lasu a form ke apply bangke 16/09/2024 si last date form submission lasi nili tumi pudami bangke je ki ongdung Karbi aratsta nangli tumjong si ake joy a facility to endun gangtung bote nangli tuma soma rasi lopa taking tung bote ake joy pen class 6 lapen up to class 12 ange nangli tum free of course se dakchari long ke do ke thak pen ke chenglo
kicho kijun lapen kajarli amkha ta kolom bui ang ton ta hala tak bensi ake joy bensi labang so a facility nang stami ilitum ke papi hu pa khai kai kita ilitum labang so facility chu anun ta khere ta posi pininge ilitum karbiang long karbia rat do an se ta thur pak pen labang so facility chu anun dek nang di karbi lo chali song pen ilitum waidak pade class sabalam bachini poning tum lapen ajak procedures do lada son ku PNC claim neng ma polo tangte pini government a school mate private school pu aso partiality government tum thakte sita isi ka chini make nang subje isi udai school la pen number tu la student ma hala ke do atum nang si la particular GNB school bang ke apply dum nong chot bang so form ke non bang ke GNB principal man staff tum bang ke pak suri si pharmacy nil tu manang produce do niglo na pido niglo sa kenang sop lang pote unlimited si iponik pola bang ke form bang ke unlimited lo sa non tong se code bang nil tu mari deng nangele tang ke 1000 booths of application bang nang legal nil tu nil tu kachi si ke dolo je first bang sa procedures am sinang kusi nil tu ma form bang circulate po sa form bang dong si submit de akhite ko ana applicant si lang ma tu karbi pen hala lang po assessment ateng lang po hala so teng si mo pen amri chin thong pen ke chenglo nitum la pu ber ke doan stame nitum branch team pen konar warong kon ana 5 pen si admission ki endon mate selection test ki pidoni bange nitum karbi lo charlie song pen la bange free coaching the people Tangte pini Karbi Prime Time berta bang kelapan si kang toniglo kardom.